Tatou tapua'i le tua. Awane yate I matou. Neli ie. Awane yate I matou. Aiatu ina atu le vi inga ilo siwafa. Ona o lo walofa. Malo faa maoni. Tatou a mata I le talo. Wa mātou lau tutu ma le loto wha nau lo mātou ta Paia. I le awa ma le mingao e te tauai. Mātou te wala au I le nganga Paia. Le lingi ifo le Manuia ia Samoa ma le atu lau. Wha Manuia ia te I lātou I lo lātou wala tapua'i. Ia whaungaina I lātou I lo au malau ngā nuenga. Ia vea pea I lātou masulu e sulu atu I le ala. I le alofa ma le anga le leo la wafio. Ona o Yesu Keriso. E I uatuai o le vi inga. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ma ngangana wha Peritania. Ua o whātua tua I le atua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whātua tua fo'i a Yesu Keriso o lo nalo e tō tasi o lo tātou walii. O le na whānau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa tawarina, sa maliu, sa tanumia.
no o ifo I se oli, o le aso tolu na toe tū mai ai na ye woti, na fioae I le rangi, o lo nofo o ia I le tū tamatau o le atua le tamā, o le e ona le malosi umalava, o le atoia fio vamsino I e ola atoa me woti, o fatu atua I le anganga Paia, o fatu atua I le kalesia Paia e au fia ainu uma, I le mare mafutanga le au Paia, mare whamangaloina o angsala, mare toi o le mai o le tino o le tangata, I le mare ola e whaavavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trials and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Whawhitai la wawhio lo mātou ta Paia. Whawhitai I lo wanga lofa ma lo wanga lelei. Ua waaia o le la o le ne yaso. Whalangoina fōi o mātou tino o le savili. O le sia manga fōi o mea tatoi le lawa le ele. Mātou whaalongoina fōi le tausangi o manu. Mātou whaalongoina fōi le leo o lau whanau. I pesa pesenga le whawhitai o lau wafio. A wālo wanga lofa ma lo wanga le lei. Ua e te tala o whai to o maru malu. Whauru whale lau whanau wha tua. E tapua'i atu I ate oe. Le atua lo mātou tamā. E mativa lava le mātou upu. E mamori atuai o le mātou whawhitai pe ona esi le fia. O nau I mātou o ni me whai ngā ruenga le ato toa. Ai o lo mātou whātua tua I lo walofa ma le anga le lei. Le anganga Paia e Mafuta mai mātou. Mātou te lau tu tuai le awa ma le whaetete. Ma o mātou na tango fiai o mea Paia lo mātou tamā. I avi ia lava oe e whāwawau lava. Le atua lo mātou tamā Paia. O lene yaso wa e fōa I mai malona ai. Le nei o mātou tari sa Paia ma le anganga whawhitai. E mua atu ai pe I la ua fio o le vi inga I te tau ai. A wāua e whaia o mea sili mo I mātou. Whawhitai lo walofa maru wanga le leie le whatua o ia.
E vi ia pe lava o iau ngā ruenga mamana. Whawhitai iau a whionga Paia. O mawhai o na mātou whaita wina. Whaunga ina i mātou te mamoni atua i lau whina ngalo. Ia vi ia lava o e whaavavau lava. O mea ai e tau si ai i lo mātou tino. Mau ai o le malosi. Vai mātou te whainu ai. Whawhitai lo alofa marawanga le lei. O whale, o ta vale o ngā ruenga. Awa o ngā re whanau. Whale tapua'i la ufio. Au amna te tofi. Masenga ia wa o mawharitua. Ai maise, e ka le sia e whaavai i la ufio. Le atua lo mātou ta māpa ia. Sa vari mai lo no uire ne yasu. Malo mātou nei wha atua i la ufio pe iti. Mātou te taritonu. Ulava lea matatoi i lau si le whanga mamana. Le tuai e lo mātou ta māpa ia. Mātou te vivi i la ufio. Whawhitai mo Yesu Keriso. Wa ia ave ese se mawhale tonu o angsala mai a te i mātou. Ale lewa mawai le se otanga malawa fio. O mawhai o na taito o tasi mātou. O na wala watu i a te oe alofa mai wha amangalo. Wha Manuia mai, tai mai. Lea ua whaia e lawa fio. Sa moa malana whainga malo. Mātou te wala au i lawa fio. Mai lava i lea o le malo. Pale mia ka peneta ma le pale mene. Le Paia la silasi alo no. Alofa ngia i latou. Pui wha Manuia i ate i latou no latou tāma whai. Wha Manuia le lau ele. Fua i o me ai e tatau le aso ma le aso. Fua i o le malosi i ate i latou. Wha Manuia lo latou tāma whai. Le tāma whai ngā mai te tonu anu, sami. Le ngata fo i lea lo mātou tamā. Le tangata taito tasi lava ia mao na mana onga. Mātou te talo. Whainga malo Amerika Samoa. Le lango sua mai o manua. Ia iai i la ua fio au wha manuyanga. Le lingifo ia te i la tau le paleli. Le wha manuyanga au ngā ruenga ia te i la tau. Alofa ngia re kovana. Malana taita inga ato ai male pulenga. Ia wha avai i la ua fio. Sava vali mai i la tau lo mātou tamapa ia. Whamanuia lo lātou tāmu whai. O alawa ni mea lo esi la fia le tua. E tala whengai mo i lātou. Whawai pei o lau masan. Le tua lo mātou tamapa ia. La mātou nei mana onga i lo walofa manuanga le lei. Whamanuia ia mātou whanau. O nuu. O lala whanga. So se e ka le sia. Wha Manuia i whare mai. Ne au whai ngā ruenga i ali i matamai ta i fo mai. So se tasi lava i le nei la alo langi lo mātou ta māpa ia. Wha Manuia i a te i latou. Mātou te wala au i la awa fio. Mana onga taito tasi ma le lilo te tonu i a te i mātou. Wha Manuia i la awa fio i latou. Mātou te talo mo Amerika le mālo lo mātou o nāu mawai. Wha Manuia le Perez tene ma le sui Perez tene. Le mamalu o le whale pae ma le ofisa o sentoa. Ia te i lātou la agu fio. Wha tonu fo lau e la agu fio. Fusia i lātou le fusi o le lofa. Fua i le malosi ma le poto ia te i lātou. Lo mātou tamapa ia. Whaftai wa mawatala. Wa ngā i lalo numera o le nei whamai. Ai mātou te tangi atu pē lava i la awu fio. Pui mai maruti ai i mātou i lo walofa marawanga le lei. A veso le whamai mai o mātou ni tino. Ai a mawai e mātou le malosi mai a te oe. Lo mātou ta māpa ia. O mātou o le whanau i le ato toa.
Mātou o le whanau o le fotu o le anga mase. Mātou te wala au I la fio. Whamanga lo mai I a te I mātou. Le vā ma le ngang Paia I lo mātou le usi tai. Le vā I mātou ma mātua. Ma le whanau. Ai le ngata lea o le vā ma la fio. Ma le tasi I le tasi. Le atua lo mātou tamā Paia. O le ara mātou nei te talo. E tui nā tupe I la fio ma le whātua. Ma le tari tonu. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I ma le whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Tatou
Whaitawina o a whionga Paia a le Atua, ngangana wha Peritania, o le wharetua i a soli ula le sua. Whaitawina o a whionga Paia a le Atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with John 1st, verses 35 to 42. Let us hear the word of God. The next day, John again was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he exclaimed, "Look, here is the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. When Jesus turned and saw them following, he said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher. "Where are you staying?" He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying, and they remained with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which translated anointed. He brought Simon to Jesus, he looked at him and said, "You are Simon, son of John. You are to be called Cephas," which is translated Peter. Mai le whenga i ngā whau, e whangalia Ioane le mata upu mua mua. Whaitawina le whai upu tōrus fu malilima, whangata mai le whās fu malilua. Whaafonga maia i le whaitawina o a whionga Paia le Atua. O le tai ao sa tue tu wai Ioane manisi o na soo e tō lua. O ia wa ai fo'i a Yesu o savaliane. O na whapea atu le o ia. Whaauta i le tamai mā moe a le Atua. Ua whaalongolongo fo'i o na soo e tō lua i lana upu. O na la muri mai lea i a Yesu. Ua whaaliu Yesu. Ua sila fia i la ua o muri mai. O na whetala i atua i le o ia i a te i la ua. Se ale mea o lua te whiawai. Ua whai mai i la ua i a te ia. Rabi e. O lona winga pe a whaamtalaina lea o a oe. O whea e te nofo ai. Ua whetala i atu o ia i a te i la ua. O mai ia i nā matamata. Ua lao ane ma mata atu i le mea ua nofo ai o ia. O na la tauna nofo lea mai ia i le lavaso. A wāpa ua o i le itu la e whā i le afiafi. O ana te rea, o le uso si mona Peteru. O le tasi le o ia la una whaalongo i a Ioane. Ma muri mai i a Yesu. Ua ia ulua i maua alo na lava uso o Simona. O na whai atu le i a te ia. Ua maa maua le Mesia. O lona winga o le Keriso. Ua ia au mai a foi o ia i a Yesu. Ua sila atu Yesu i a te ia. O na whetalai atu lea. O Simona oe. O le atalii o Iona. O le aingoa oe i a Kefa. O lona winga o Peteru. Manuia mai o le Atua i le whaitawina o ana whionga Paia. O le launga i le suafa manu malo o le Atua le tamā. O le Atua le alo, ma le Atua le angangsa. O le matua o le launga e whapea. Vala awina, ma wha ingoaina. O na whiriwhiri aile o le whai upe fast food ma le lua. E whaatonu whalau ai o le Tatou sāwalinga. I rene yaso,
male nei vai asu. Waia au mai a foi o ia ia Yesu. Ua sila sila atu Yesu ia te ia. Ona fetalai atu lea. O simona oe. O le atali o Yona. O le aingoa oe ia Kefa. O lona wino. O Peteru. O le papa. O le tele o taimi. E malanga ai lungo o ala tele vave. Po le tavale. Po le savali fo. E whawhenua e fo I tātou manisi e le masani o nao maua. E iai fo I o taimi I tātou te whenua I ei matangata o tātou o nei loa. Po se tangata e masani mai se whanatanga sa e iai. Po se ngā luenga sa e iai. Po le a fo I o se whano sa o tau no nofo whātasi ai. O le manatu au tū o le so. Wa tō whesili ai whai o le māwhau whau. Po o whea na māwhailoa iai ma le nei tangata. Ai whalonga whai le upo o le tai au nei. O oe leo o Simona. O le tali o Yona. Le se tali a Peteru. Lea ua mawai o le awanoa mo I tātou le tai au nei. Tātou te waaile le iai I le tangata ma ona winga. Pei lava o le au so o Yesu. Sa lātou waai I a Yesu mana ngā yoinga. I le mafutanga Yesu malona au so o. Sa taua e Yesu le lofa. Sa vaai e Yesu I se ngāluenga fau e te tau o na whai. E whamanatu mai ai a te I tātou. Le sila fia Yesu o oe mau I le tai au nei. Ua le ngata I lo tātou I lo ina o le mea tātou te sāwa wali ai. Ai o tala atu o tātou māwhawhanga o lo o fio ai o le li. E au mai ai e le li o le māwhawhau. E a o awina ai o I tāua. I le whea ngainga fau e whawai le lofa. O le waai alau so o Yesu. Na oso fia ai o longa ngana. Mola tau langona o le fia Mafuta I a te ia. Ai o tupu manatu malangona. Pe le tau o le nei wha moi moi. A whaita tātou te fili. Ma fia wa ai I a Yesu. E te tau ono tātou whao ngā ina le lei le awanoa ua tātou maua. Pei o Peteru. Whauta fōi. I le ui mai o le wha manatunga o le nei Sauniga Paia. Sa ui mai I ona so. O tangata wa matua I sili lava o na wha le tonu. O re ata lea o le tai au nei. Tātele ate o toa e ai mawhaina. Pe ata le muli atu I a Yesu. I le talia o le whaatuatua. O le whamtalanga le nei mai le tusi le evangelia Ioane. Ua whatatau le o langa masani o aso whaiso. I le savali atu tala au whaafioai. Sa moa amalu manu malo I le tua. O lo ia te oe le taofi. E te tatala fo I rau oe whengainga I le tua. E tofu lava I tātou. Ma le vaaino loto I le tua malo na fina ngalo. Ai whamai. A lofa pe lava le tangata I a Yesu. Pe pua ngā mawhainga tai le loa. E mawhati ai. Ai sa vali pe lava ona o le wha atuatua. Le ai senga ngana Peteru. Ina ua suia o lona ingoa. Se mea fo e fau I a te ia. So se mea lava fo e fau I lo wolanga. E te lenga ngana. E te nofo ma mafo fau. Te o fesili o manatu malangona. O le ale nei. Aua ne ngalo I a te oi.
O le vala a wina oe o le tua. E whao ngā e le tua o le tasi tangata. E au mai ai o e tonu o lona la tua o le malo. Pei lava o anterea. Na ia ta mo e ma whaanati nati atu ma au mai o lona usa Simona. Wa maua le Mesia. Wa ova ai le Mesia. Na tae au nei, o se whaatinonga, o se vala awina, o oe e Yesu i le nei tae au. Po whea lava o iai o lo langa i le nei tūla. O lo vala au pe lava Yesu i a te oe mawha manatu. O lo iai pe lava o lo wawa noa. E te sau ai e te lua tala tala. Fetufa tufai. Ma wha mangalo o se ma wha le tonu. E wha noa sau taimi. Ta ua mo le li. Ina ia maua ai o le mafutanga. Tasi e wha vai i le alofa. Calling and naming. Jesus could have taken the disciples' question literally and showed them where his accommodation was, or even told them the place. But Jesus is interested in seeing more of them, letting them see more of him. The disciples, they not only saw where he was staying, but they spent that day with him. Are you willing to spend a day with Jesus? I wonder what are they do all day? Do they sit around, do nothing? Or they were eating and rest? Maybe they cook a meal together, or went out for a walk, maybe a swim in the Jordan. We do know that seeing and touch in his disciples' deep desires caused them to draw near to Jesus. These disciples was handpicked by Jesus. It's the disciples of all disciples, many Christians will call them. You don't want to be near them. That's how dangerous we were back then. Just as for the disciples, Jesus invites us to see and be seen. And if you do choose to come and see, how do you spend a day with Jesus? This passage from John's Gospel with activity, conversations between named people, religious leaders, strangers, family members, curiosity and questions, comings and goings, the call to come and see where it's going on. There will be times in our own lives full of business when it's hard to know where to focus because of our attention is being demanded here and there. Do you have a nickname? How did it become about? It is an abbreviation of one of your names, or perhaps reference to a physical and personality. Or perhaps you have changed your name officially to one that better express and sense your identity of who you are. This passage is rich in nicknames and labels of identity. Jesus himself receives two of them: Lamb of God, Messiah, or the Anointed One. But perhaps most of the time in the names that is given by the Lord, it's in heaven creates. It's the new covenant that God made with you. To give someone a name is in some sense of exercise of power.
Nicknames can be given to you to hurt you. But Jesus gives you a name not to hurt you, but to love you. So why does Jesus give the Hebrew name Cephas and Greek's equivalent Peter? Matthew 16 verse 18 declares to us, I will build my church. Peter and Cephas both means rock. This is not an official nickname, but a prophetic statement about Peter's place in God's kingdom, and so do you today. Jesus is saying, this is not merely a job for you to do, but it's God's plan in your life. What a thought. The conclusions for our message today is this. You are called to worship, and you receive a new name because heaven wrote your name on the book of the Lamb of Life. You are called by name, the name written on God's hand. You are called as you are, and who transformed by Christ you may become. Isaiah declares this to us. You will leave your name for a curse to my chosen, and the Lord will slay you, but my servants will be called by another name. The nations will be with you all the time, and so the God. The nations will see your righteousness, and all kings and glories, and you will be called by a new name, which the mouth of the Lord will designate. Invitation for all of us today is this. When Jesus turned around and saw these two disciples following him, he asked this question, what are you looking for? They say to him, Rabbi, where are you staying? Follow Jesus. Let him ask you that question. If you cannot invite yourself into the body of faith, let someone do it for you. For all the Christians who have been in faith for so long, may God bless you all and continue to go deep in your faith. May God bless and continue on with you. I le ava ma le whaaloalo. E whaalawiloa tua I le Paia ma le mamalu o le au Mafuta ma le Ekalesia Atua si fofongo le tai au fo. Ono tu ma tapu mai I le whare mai tūlanga fo I o ngase ngase. O lau lava whiliwhilinga, po o se vaiauli, o lea lava sina o mla o ai e maua I lo whale. Ia whaunga te tau lea te tusa ai ma lo ngase ngase. For those of you who are battling illness, we're not forcing this onto you, but it's to you to make the right choice. But God sees your faith as we prepare for the Holy Communion. May God bless you all. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga.
Dear friends, the Spirit of God gives life to the whole world. Life that never fails. Here and now, Christ feeds the world. Plenty for all, enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go hungry. Let praise go up to God our life, for every creature on God's good earth. Le au pele, o le nganga o le atua o mawaia e Tatou le ola. Le ola e whaavavau. Le nei lava asa o lo fafanga pe lava e Yesu. O e ua whātua tua matalia o ia. Le a reto ma le waina. Ua lava lea matatoe ma le toa tele o Tagata. O mai ai le laulau o le file mu. Male oli oli. E talia so o se Tagata. I le ai se tasi e alu ilona ainga mane fia ai. Si tia le vi inga i le tua o le ola lava ia. Ma mea uma lava o le ola i le lalo langi le lei. Na foa foa e le atua. O le talo fa Manuia. O le areto ma le waina. Ua Sauniga le sisunga i le awao. Tui le epa whawhitai sua. Tatou te talo mo le areto mo le waina. Le atua lo mātou tamanga le lei. Au whaafonga mai lau fio. A o atu lo nuuanga sala o lau whanauanga sala. Se I whaamatala loto atu I a te oe lo mātou anganga whaafetai. Whaafetai tele I lo alofa. E ala I le whaoratanga. O lo tino na whaamomomoina. Ma lo toto na whaamalingina. O lea le whaamoemoe mau anunga Ia ola Tagata. Alo mātou whaafetai lea I a te oe. Whaafetai I le toto o le waina, o lo tino o le areto. Whaapaiaina au mātou tele I whetangofi e tofi tofi maa ai. Manuia mai e oe le atua lo mātou tama e ou manuia. Mangalo o mātou Tagata sala. A mātou tele I tangofia, lea vaenga o lau whaoratanga mo I mātou. Ua wala au ai ona o Yesu le li I maro mātou whaola. Amene. For I received from the Lord what I also handed on to you. That the Lord Jesus on the night when he was betrayed, took a loaf of bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body. This is for you. Do this in remembrance of me." Wao na o maua mai I le mea no tu inatu I te o tau. O lea lava pō na whaalatai nai le li'i o Yesu. Wa ia si tia ma ua whaafitai. O lo tino le nei, mo o tō. Ia o tō whai o le nei mea ma wha manatunga I a te.
Tatou talia le tino leli. In the same way with the cup, after meal, he said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." O ia tango le ipu ina Omai au na ai o ia whape atu. O le ipu le nei o le whenga inga whau lea i lo toto. I o tō whai o le nei mea ma wha manatunga i a te au. I aso uma tau te whenua. Tatou talia. For as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Wa o aso uma tō te ai ai le nei areto, ma whiinu i le nei ipu. Tō te tau ma whamanatu le maliu tinga o Yesu, se ia toia whio mai o ia. Ia Manuia. Tātou te talo e ufi ai o le whamanitunga. Le tualo mātou ta māpa ia. Wa ai lau whanau whaatuatua. Whawhitai le nei awanoa le au maua i mātou. Mātou te talia sa Paia ma le nganga whawhitai. O lai o le tangata whaale tonu ma le angisai. Le li ie, whesoa ni mai i ate i mātou. O i pui mai i ate i mātou i lau mātanga Paia. Ona o Yesu Kiriso, le li I male whaola. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Ia, taritonu o lea ua. Mai ar tapuaʻiga ma tatou faiga lotu fai faatasi o lenei aso. Ia te aʻu le ava ma le faaloalo moli atua i le agaga faafetai. Tusa o loutou i latou uma sa fai tapuaʻiga faatasi ma i matou lenei aso sa. Ia te tonu lava le mafaufau o le atua alofa e na te le tuulafoaʻiga lana tagata na fai. Iai le agaga faafetai i loutou mamalu ma loutou paia. Mawhai o na Mafuta ma tatou tapua'i faatasi. Agaga faafetai lausuga i le li'i faifeʻau, Pastor Samuelu, whangalilo matawheo. Ia o tusa o le laungaina o lana upu i aso sa taitasi. Ma lo le tāpena. Faafetai le saili i le whaingofie e soifua saili i le ali'i malona finangalo. Iuia ina pumo mo o le potu o loo tatou ngā lulue ai. Au le tua ia e lau tele ai mea uma. Le nganga fo i le nā ma le wha moe o le nei tautua ma le nei au unanga. Ia le ngata i le aso sā, ma o na taimi whaatapula ai nei tutonu o mea nei o malu malu. Au le ngaruenga tapena ma le ngaruenga lue e a fia ai aso ta itasi o le vai aso, ma taimi uma o le soifua ma le ola. Whaftai le soifua tapena, Samuelu, ia i le seluatu, au le ngang whaftai o tō au nā le atua. Moni lau tō wha uina i le fina ngalo ma le whea agua le atua. Moni tuai le whaftai tele, Samoa, i le au tāpua inga, tātou te lia ina fo i le mea sili na whaia i le atua mo i tātou e ala. I lona maliu, ma lona toe tū manu malo, o le areto, ma le waina, o le tino, ma le toto o tātou matai. E le ngata ina o tātou whamanatu ina, a ua o tātou loai ma le mautinoa, lona mafuta ina o losoifua, ma so mātou wola, i aso uma. E le ngata ina o tātou manatua, a i o tātou iloa, e le tūlafo ina i tātou i teimi uma, se kone o minute mai tūlā o leola. Melea, Manuia tele, le whamantunga, le aso sā o le whamantunga, ia po le urua i aso sā o le masina lona tolu o le nei tausanga. I le mwhaifoi o na tuina i lalo le angang whaafetai, i au whaipese i nuu mafio anga o e kālesia, o loo mātou whaongai na pea, o lātou si ufofonga mātango fie e ala i viinga, ma pesenga e vi iai lo tātou matai. Le kālesia e whakasa Huts Valley i New Zealand, mātou whaongai na pea le lātou amata Lotu. Pese whaafetai i le atua, na mātou whaongai nai, si ufonga mātango fie o le korisi whaafaife au o le kālesia wao le whakasa i Malua. Mo le tele langa whaafetai, ia o le taritatalo, mātou te whaongai nai, ia le au whaipese le e whakaasa i Nuuli, Amerika Samoa. Ia, ngata fu ilea, ia o le pese le nā o maia i le vaipuna, ma le pē mata ea e talia. Ia, e monituele ngang whaafetai le te pese, malu o le au whaipese o le fio anga o whangsā, e whakaasa i whangsā i Amerika Samoa. Ia, ma le pese e whai iai a tātou whainga lotu i aso sā taitasi, tū mau mai oe, mai le korisi whaafaife au i Malua. Ia, e mātou te whaalau i loa ai. Ia, au alawa ni ingata i le whaongaina. Ia whai loa i le anganga whaafetai. Ia, Lotu outou whaiva lo filima, o lo whapea o no mātou whaongaina. E Atua iai la mātou tapuaʻiga i le nei aso. Ia le ngata fuila i lea. O tō whaiva tiute o le tangata e foaʻi ma le tangata e talia. Ia e upua le atunu e sili le na te foaʻi, nei lo le na te talia. Ua ia sa nei masina, ia e monitoelanga whaafetai inisi o le tātou e kālesia tau mamau. Ia e mai le
nu o North Dakota, ia, fo ai mai i le Ayakarsen, California, ia, fo ai mai le li o Chesi, ma Sierra, sua, ia, le lua se lau tala, ia, mo le sunga le li whaifi au, le li o maa, ma peni pango fie, mai le ai o North Dakota, ia, fo ai mai se lau tala mo le sunga le li whaifi au, pena foi ia le Josefa, Joseph, Melissa, Tautolo, mai ai North Dakota, se lau tala ia mo le whaifi au. Fa pena foi te maitai le i Diakono, Tavita, ia Mafuta Avira, sua nalo ulu, ia mo le la foi mo le whaifi au se lau tala. Ia mawairu tu wanga lelei, ile nei aso sa 5 se lau tala, ia o le soifua i whai pia. Tau te rei loa i le alatu wha tangata, le Manuia o tangata. Whaftai tele, ia, mō le nia sa. Whaftai sa mō Manuia tele, whenga i whiau mga luenga, o le nā vai aso o wha manu manu mai, soifua mai Manuia. Whaftai lava. Tatou whai ui le talo. Le tuai, wa malia le ele, na inu maai i le so. Le ele lea le tua lo mātou tama. Wa e wha Manuia, ma wa e ufi ma teu fo i a te i lato. A wā le ngā ruenga whita, le ngā ruenga e a whio mai i a te oi. Le tua lo mātou tama Paia, whaftai le whaai ma le whamanu whatumutumu atu i a te i lato, i le suafa o Yesu Kiriso. Lo mātou wali i ma le whaola. Amene.